Okay, yeah, more about HH Sonko Kwansu BM about GH Live. Yeah, say when you di Ashiamu na bibia etoja na Kwanso Gadindim Gadem Kwanso. Thank you so much for putting trust in us here at GH Live. Yes, some pa na ya bomodem edit etwa edit amount. Now, ya were juma be yeah, ya were juma be pa na ese di tuja. Emma in a chief for nye dede yo, and yantiamu na shibrel, yet in sending na HOQ. Na ya mikisho se here opi na ebeyo bibika krabi na atwas no anya fearless nina na bibia awie pay absolutely. Me da say thank you so much. Kotokon samwa ha ye ba be share bibika krabi be 5-10 minutes. Yenin komo bi emfa Adako Jachie the King's Project update ewa ha. Yebehwe contractor menshia visit bi ene na kotoko team no okoye previous video I post to ya na transfer ho some de yenka wa ha na ya ye ho dada enti eda ho yes kona ekohwe efa mame na bibia nkoso yes sa pepepe otumfo to meet okay yebehwe no otumfo nso betumi ene kotoko team no obibiye ede ma wo mo se na eboa na etofufu kakra bi koso with a blessing. And son and yama etimi atuja. Yede hunchemu bro. Board of directors no. Ye titi din bi na din bi a ye tie nom ne ade no. Enkonko your usual name a wotete tie obehu se. And ye be room of former players e betimi room aha. Enkonko teto akopa to akopa na. Ye so fafuo mu e ba board so no there be we ne the youngsters. E bi kure bi captain team ni nche ye. Wo mo aha ye ba be di omu komo na bibia awie nkonimdie so me de Derek Saint Kizito me da sene wode me adia hyiamuye papa na Sunshine Ultramodern Genesis Salon ewe jiso udru pa fina hotel ho a womo enekuta ya sena yede dwumade eba Sunshine Ultramodern Genesis Salon womo esanso ewo gym kama esaye massaging bibia bi ewo honoma enya ketwa any occasion Sunshine Ultramodern Genesis Salon ebetimi aboa yi papa na bibia atumi akoso ewo honomo opese oni omo ekasa abomaden na fresh Sunshine number 050-808-1111 50-808-1111 sa pepepe enetie and absolutely almost so ye be a big company a Sunshine Painting enti ebrane brekwa Sunshine Painting honsam so beba ope painting company and paint a pocket crowd na edan bia omoje contract ni painting ni kama mawa awemfo de ene esikafo de nyina fresa number no +23350808111 na afi business entoja now yenya dwuma kakra enano da na the King's Project edino eba beto dwa yedinkan break story no wa ha edemao etempenten kwa eno achi ene call ye onfamra onfanko na de tie nyina ene se me pa cho sisi many uka say latest information in sakam ene se the King's Project contractor akomensia akosia yewura na se tu ama nkomodie kakra koso yes na nanso ene team ni nyina adi nkomo kama sisi ade ye ka onfamra onfanko ene ade a ye beka ene se na say tu ahudede say tu ahunu abobrem say tu nyame kese treso tufo o say tu nyankopon som ne ye kese na say tu abebio wa trese ne funds available na ready to price for action enu kwase contractor no kra o dwene se ebi eba ba ebibio ho na se de oye adwuma manshia palace esifi fefe it's a conference room kese pa na o sa gimanshia dan no nyina fefe no absolutely ono a ena osabe yo no kama ono so share yewurabo ene ahemfo hodo ana ka ho nyina abo bibia eye krabehwe nti de mate ena me de tudwa de mpanyimfo bi aresahye ano ene de tudwa say your King's Project don't worry ekiredi na ebeto fam say po kekraw na bibia awie paya enom eye nsamode yaboye tuhyire eni giesem nie yede ma ena chefo na okotokonom enkonkoe park nsonko a yaji 3 points babayara fast track no na afenso Adako Jachie
up to the standard la bibia ebe wie nkunim de so ede amaye na ya toa so aboye tusue ne nkunim no akọ ede amaye nti contractor and ampanyifo aka cha say funds available sikasam any ade de bibia ya ready nti niam odo mbehia for start no me ade no me pa cha obi kra nam kwan so a in about a week or two, a new 2 weeks into them, I mean, 2 a week or two. You're tracking your man shipping agents, you know, I mean, so me the tracking number now. There be many crop yard and some na and penny for Judia. Okay, but me about shipping company, no. I didn't man airba. Yes, shipping company now. I did a near man airba now, Fibia at me at to okay, eka who be, eka who be. Ye okay wa unim shipping mono wa fa RSK ni ka ho yes sa pepe womo ena agency kese ena na shipping no ehye wo nsa eniema nyina free o maso ya eniema gugu mu eba no enya keto akra nti tracking number ni nyina wa ha anyway mami nyai yes me fan tuja ye behwe kotoko ne esum tie sum woni gie ene house pe kwan so nti de me pese wo ni se eniama ekwe so Adako Jachie no ekikim na eye bonfrete enya ketua amasisiare funds available kopem start to the say ebewie from archaeology to zoology sa pepepe ena esitia eno mede emao ewo hodomo na niama kra contractor no behia no ebi enam kwan so a in about a week or 2 time no Orchins Pinnacle Sataris Parish bus patabribia mo ewo pono so dia ebeba bedura somdwemu na bibia ewie nkunim die so eho de kakra ne koba ne sa no ena obekaya me de betu just asante kotoko ebe task force bi me ba cho task force no mi wo mudin wa ha omo ye nipa maako num na extra 2 ka ho ebe yenso but se enum ena ya mo gidie anamo ne se crashfo yi mo na mo behwe Adako Jachie ha maye na security agency for mienu na ka ho a ebe 7 no 5 no individual security asante kotoko trust ewo mu na 2 no Ashanti Regional Police Command ama chese wo mu kwada no wo mu ekoko patrol efa dwoso kwa mu kuba asehwe so dwaben ewuram tunkum so eko edeba ewo ncherepo aso eko ewo mu odofe ubosim wo bonwere na ubowra bonfan kwanta ho besi ebia edwoso wonwe kwaso esie nimpon abenase ampaba me edwenase nom ne atena sape de duakon na kokko kwaso nom ne esie nimpon ewuramu a petrol no ti kromba Jachie ene fumaso anom ene ade a me ba cho edwoso mabo aka ho krapanom ene krapada dam ne ade petrol team no seze kotoko adwuma be hyasie wo mo so ebe petrol ho kama unim na dinye ni na kofa dadoa anase emprego bi mposo udi dwane a me ba cho asantima be so sisi achi na be kwa koda kukum na wa serve muja den e de atwifom na 99 law a ewo prison ho no wonso akwa face bi nti umpie mra no na kotoka Adako Jachie project nusi okra unhuo se ho na akọwie ade ani nti sade ameka amabọbọ nkroni ade no mo na mo ba Adako Jachie ho uni anso wo ye hoho na ase ufra chichire ba bedin semone wa Adako Jachie a ene ye so mu a country no verse ho ne do beko ye Adako bia ye fra wo se prison wo beko akoda kukum country no verse ubufu kra shoyem enam say ye tutia ne sa no akofesi 99 laws ni bi ewo prison ho nti de ameka kwesi nyina ene se security personnel so up to standard honoma project ne be hyaase na enye antese na ena ne ho asem bia ekire ye din bibia ekoso a back by police Ashanti Regional Police Command so di omo entourage be boa na omo inspect or patrol team day in and day out na individual security personnel no so omo ayenti mo so santrofo a mo ma mo camera so a no makotwa content pan na mo dia beto na masa yakotoko aka ho no e ba cho ene se de kan ene permission granted ansa no akwa video media day dra mpanyifo be bia atum ye miedi a mbom penten kwa se wo kwa akotwa video bia ho na asem ankopel ama wankonya ama na bia enom eni nchemu a
what the Kings project no ho a me de Emma wo na me de asom wo and na no peri anwumrei baby a obi a wotem nka bia no sa pepepe na atwa gu ha GH live you come very far away the obeya and it's all subscribe to this very channel na nsem ni nyina etwa gu say ya me de asom wo me de be som papa bi me de who kill no me make sure say encho kill na dwumade de so ya say de bre wo sunshine painting o pese o painting fe o pese o company aye painting no standard with just say ultra modern touch and your free plus 233 50808 1111 o fresh sunshine painting womo ebejo so a painting company kasia apiemu ewo bia your friend say Ghana precise la santimamu na obetimi afre 0543 029594 0543 029594 nano so de betodwa ewo mu now oyo ba oye be man na person obo dreadlock eno so me pa cho obekọ ejoso Parfina Hotel side wa udru ha ehon so obefre number 0508081111 me pa cho eno sunshine ultra modern unisa salon na ufra mo na na eba ha ho wedding na obeya ufra obesisi wedding na ma oba amonane fo amoba Ghana no mudi starch na nche na afro na peja omo wo gym so any massaging company won chen bibia aye comment. Thank you so much for watching Adako Jachie the Kings project on some kakra and I de eba be so no na ye ram na ye next episode na eba no ye ba be man kotoko board no some kakra and no ebeba the next video. Yes, and stay glued to this very channel. Kotoko legend like little bit me remum kotoko new border ebano. Stay glued to this very channel. Brian the Kings project here and also your happiness. Uya shatwa so na bibia enyi permitted Derek Saint Kizito. Everybody, yeah. Moving to his life, and go far away. Moving to his life. Subscribe.